uNkulunkulu nakafika sefanele baphume bazithungele bona ama-blari omkhiwane. uNkulunkulu wabona ukuthi lento yama-blari inobungozi ngoba iblari liyoma. Bazithungele bona bathi bafihla ubungqunu, but lento izodry up, izokoma lento besiwela phansi njengembali eyibunayo. uNkulunkulu kwabiza ukuthi nalapho ngoba uyamthanda umuntu akafuni ukuthi umuntu aphume ebukhoneni bakhe. Kwabiza ukuthi insindisi iqale ensimini yase-Edeni, uJesu engafikanga, kwathathwa isilwane sabulawa ngoba for every sin, for every son esibakhona igazi fanele lichitheke ukuze izono ithethelele. Maye thina siyabonga ke, akufuneka amagazi embuzi, akufuneka amagazi enkukhu, igazi lakhe lachitheka kwabakanye sabuyele ebukhoneni bakhe. Athu Isaya wozani sithethe indaba noma izono zenu zibovu njengoba ubende uyakwazi ukuzihlanza. Siphila sazi ukuthi sithethelelwe yena maya khasha. Noma uSathana afika misibu athi ufuna ukusahlulela, simgijimisela kuRomans chapter 8 sithi akusekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu. Sathane ulate athi ohlabelelayo incwadi yamaqala eyayisimangalela yabethelwa naye eCalvary. Ngiyazi mntana sekhaya, uma uyibheka uyibona ungamthokozisi uNkulunkulu. Uthi uDavide maye kuhle ukulimalela esandleni sikaJehova kunokulimalela esandleni sabantu. Nanoma uyibona ngathi wena umanikiniki, do not go out of the presence of God. Vulnerable out of the presence. Noma zingakushaya ubone kwangathi wena uyisehluleki, so lanku usaphila umusa wakho ukwanele, awusoni sehluleki. Uthi Jeremiah ngathathwa ngasiwe endlini yombumbi ngambona nebumba, ubumba lalimala ezandleni zakhe. Maye kunjani ukuwela ezandleni zikaSimakade kunokuwela ezandleni zabantu.